Dobar dan, ja ću vam danas pokazati kako okačiti video snimak na YouTube. Odaberite neki od vaših snimaka ili neke od vaših snimaka. Evo ja ću sada da uzmem recimo ovaj gdje sam šutirao loptu u gol. Dobro, sad nije važno, gledajte ovo. Uđite u vaš pretraživač ili ti YouTube. Ovdje. I ovo je deo koji vjerovatno niste znali, kliknite otpremanje. Sada meni je lakše ovako da samo suzim i okačim ovako. Vidite? Ja sam ovo nazvao Aleksa 45 jer se zovem Aleksa Živković, pa ajde. I prebacivao sam preko kompjutera, odnosno sa telefona na kompjuter. Naslov ovako, ja zeza me caps lock, ovako, ja šutiram loptu. Ok. U opisu možete staviti sve što je opisujete video. Evo ja ću lupim, ja šutiram loptu. Evo sve. Sad, kada se završi video snimak otpremanja, on će krenuti obradu i ona će trajati 100%, ali bit će puno kraća. Ovdje će vam pisati, a kada vam javi da je, ja ću da otkažem, a kada vam javi da je završio otpremanje, odnosno završio i obradu i opremanje video snimka, vi tada samo izađete i posle 5 minuta vidjet ćete vaš video i ukucate vaš naziv video, naravno. Ovo je bilo sve od nas za danas. Možda će i sutra biti video snimaka, ali za sada to je dovoljno. Doviđenja, vidimo se narednom prilikom snimanja videa.